Ćao svima ljudi, dobrodošli u novi video na našem kanalu. I ljudi moji, kao što vidite u današnjem videu pričat ćemo zašto banda Selske u Magli želi da povrati selo Krvave Magle, tako da eto, da ne dužim, hajdemo na video. Prvo što bi trebalo da znate o toj bandi jeste da ta banda nije rasprostranjena i da je veoma mala. I jedino što znamo jeste da je njihov vođa Shizuma Hoshigaki, tako da eto ono. Sljedeća stvar koju trebate znati jeste da ta banda želi da povrati selo Krvave Magle, tako da eto. Sad, glavno pitanje, zašto želi banda da povrati selo Krvave Magle? Pa evo vam odgovora. Moj odgovor jeste zato što je selo Krvave Magle uvek postojalo i uvek je još od davnina. Dakle, još od prvog Mizukagea selo skriveno u magli je bilo selo Krvave Magle i zato je i poznato po tome. Sada, oni kada je došao novi Mizukage na red, to se sve promijenilo i sve u selu se bukvalno promijenilo, selo se promijenilo i pošlo je na bolje. Zašto oni žele baš da to vrate na staro? Pa zato što i dalje žive u lažima i prevarama. Kao što znate, selo skriveno u magli je uvek živelo u lažima i prevarama i sada kad je došao novi Mizukage misle da je to isto kao pre, ali ipak nije, tako da oni žele samo zbog toga da povrate selo skriveno u magli ili vam ga selo Krvave Magle. I ok ljudi, to je bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio video, obavezno stavite like i mi se vidimo u sljedećem videu. I da, ako vam nisam dobro objasnio, ja bi ga ne znam bolje, ali potrudio sam se da vam što bolje objasnim. Tako da, eto, vidimo se u sljedećem videu, a do tada veliki pozdrav. Peace.